15-il student tal-arkitettura Palestinjana mill-Università ta' Birzet qed jieħdu sehem f'workshop ta' xartiem biex jiddisinjaw mill-ġdid Mistraħ Santa Marija ġewwa Żejtun. Din l-inizjattiva organizzata mill-Kamra tal-Periti se ssir bilan li toffri esperjenza prattika lill-istess studenti. L-idea tal-proġett nibtet minn perit Palestinjan li jagħmel parti mill-Unjoni tal-Periti tal-Mediterran. Rula El-Khalili, lettura mill-Università ta' Birzet, esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għal din l-opportunità. The students are excited about redesigning this space, but in the same time they are trying to deal with the challenges and try to understand the culture of this space. And here is the main challenge: how the community works, what do they need, and here comes the importance of interviewing with the local community and understand how they think about the public spaces. Manara Saf, waħda mill-istudenti li qed taħdem fuq dan il-proġett, qalet li flimkien ma' residenti diskutew x'jista' jsir fil-pjazza. They all were welcoming and they all wanted to help us and give us some advices and suggestions to what they want in the space. And we will take this in consideration. As an experience, I would really like to do it again and come back, inshallah. Il-President tal-Kamra tal-Periti Andre Pizzuto qal l-TVM News li jridu joffru esperjenza kreattiva fejn l-istudenti impenjaw ruhom mal-komunitajiet lokali. L-idea hija li dan il-proġett imbagħad jingħadda l-Restoration Department u l-Kunsill Lokali biex eventualment nisparaw kun jista' jiġi implementat. U l-idea hija li anki permezz ta' dawn l-iskambji kulturali ukunu nistgħu anki nħallu legat għal futur u legat li jkollu impatt pożittiv anki fuq il-komunitajiet lokali. Il-Ministru Għawin Bonnici iddeskriva din l-inizjattiva bħal eżempju mill-aqwa ta' kif l-arkitettura tista' sservi bħala mezz ta' kollaborazzjoni u għarfien bejn il-kulturi filwaqt li se tkompli tajn fil-bini tar-relazzjonijiet.